awal tahun ni doktor diagnose mata kiri saya akan kena glaukoma. So power spec daripada 350 should naik 750. So memang saya mata kiri saya memang tak nampak. And then astig saya tinggi sampai cecah 50. So saya cari solutions, jumpa upline punya testimoni dalam Facebook. Saya terus call dia. Saya call, lepas tu saya jumpa, saya beli eye vision, tengok satu paket pun saya dah boleh nampak sikit-sikit tau. So saya fikir macam bagus. So saya makan satu kotak, mata belah kiri astig turun dan saya punya floaters pun tak ada. So saya continue makan, sekarang masuk bulan kedua. Power sebelah kiri sudah turun 300 tapi sebelah kanan masih lagi 500 dan masih lagi blur lah, masih lagi rabun. So saya punya rabun jauh sudah okey sikit. Saya boleh nampak jauh, saya boleh baca tulisan yang jauh-jauh tu saya dah boleh baca. And then saya punya floater sudah hilang, astig saya pun sudah hilang. So sekarang tinggal rabun sahajalah. Macam mana consume? Saya ambil 2 pagi, 2 petang, kadang-kadang saya ambil 6. Tengoklah, kalau hari tu cuaca terlalu panas saya ambil 6.